مرحبا أعضاء دي إكس إن. أحيانا يأتي أكبر تحفيز من داخلنا. الأمر كله يتعلق بإيمانك بنفسك ورفض السماح لشكوك الآخرين بأن تحدد قدراتك. لا أريد حتى أن تقول أنني لا أستطيع فعل ذلك. لا أريد منك أن تفترض ذلك. أنت أقوى من أي شك وإمكانياتك لا حدود لها. لا تدع افتراضات الآخرين تحدد مسارك. انهض فوقها، آمن بنفسك، ودع أفعالك تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. المستقبل بين يديك، اذهب واغتنم. Welcome members of DXN. Sometimes the greatest motivation comes from within. It's about believing in yourself and refusing to let other doubts define your capabilities. I don't even want you to say I can't do that. I don't want you to assume that. You are stronger than any doubt and your potential is limitless. Don't let anyone's assumptions dictate your path. Rise above, believe in yourself, and let your action speak louder than words. The future is yours to shape. Go claim it. የዲኤክስኤን አባላት እንኳን ደህና መጡ። አንዳንድ ጊዜ ትልቁ ተነሳሽነት የሚመጣው ከውስጥ ነው። በራሱ ማመንና የሌሎች ጥርጣሬዎች ችሎታውን እንዲገልጹ አለመፍቀድ ነው። እንዲህ ማድረግ አልችልም እንድትል እንኳን አልፈልግም። እንደዛ እንድገምት አልፈልግም። ከማንኛውም ጥርጣሬ የበለጠ ጠንካራ ነው እና አቅሙ ገደብ የለሽ ነው። የማንም ግምቶች መንገዱን እንዲወስኑ አይፈቅዱ። ወደ ላይ ተነሱ፣ በራሱ ይመኑ እና ድርጊቶቹ ከቃላት በላይ ይናገሩ። ወደፊት ለመቅረጽ ያንተ ነው። ሂድ፣ ይገባኛል።